Hak jinya chakmat ki sengsan hima ban pan jingkershan nak banta ki kertong jengki ki banya aireng hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka ban long hak kat khandai terik we yong arja arpusaw kan National People's Party hak shipho terik we yong arja arpusaw kala hiar sin nong stoin ban pan jingkershan nak banta ka kertong ka party ka Dr. Mizil Amprin Lingdo. Hak ni ke jinya lang nongelam ke NPP ba penya sing siemu badeiru UMDC ka party na seorang kambat chief executive member ka Khasiels Autonomous District Council ula keno ba ka jinya ki ba Arden Mila Boseomoy president ka Voice of the People Party bat MLA ka Nongkrem dak ba sya thangan house nem baladep halor ka reservation policy kadai ka balapha do Dr. Mukul Sangma MLA ka Trinamool Congress na songsang uba penya ula keno ba katai ka jinya ki kamsyam la penmi so AA ruem bat kalong tang ban lam bakalai ki samla bishala ni mati ba yipai ka jinya ki ba bon ki ba lam bakla mentala stam saban pun ki samla wakni ki samla ki ba mai ki samla ki ba small ki ba tunkat astam ban berong haki ya ka jimot ka basniu ya ka man ki ba sha ya ka berong ka jinle ka masoka Kampam hakamite kajil tumpe ya bete bat resolution policy ngampet menen kerenan shang resolution policy karne ketika policy resolution policy ke jiyati joki ke bafir hanu kata mentala sistem kunti nado sistem lagi hado mentala sistem kunti kakuan keli nagi sama hati kono stoin kan nomor ki sama kasih diri kilayo kam daga jiyati resolution mention Undan nama kerja ki joki hati kalau bantu mentoy yang diwekap kerja beliau om yang ini nama om imat yang kerja ki distribution jom unoilam ke VPP malapah dan Dr. Mukul tidak apa nama terdau nilai I apapun kerja ki lada kalong hamba muda lada kalong hamba distribution policy ubah bur ubah dan hasunda badan hari desember belum kerja ki pen baik try kita tenuni pen karya kita tenuni landai Dr. Mukul sama ngai ke jima kalau yang tinggi beliau nomor terdau masuk bangan table one solution of story ban ekau parti ini ko bangan bandang bende hopeng nadu pasdan nadu arja karlai kasau ter ke basumsi kalau bangan kuat dan ada accessibility henry tamna ke kau jomne noilam labbe no ena bagi kui parti Pak Haji lakon sekini, kum kita di bawah bawah kita di bawah bisa kita mengikuti baik. Nomor tolong, syuaban syok sekawai kamu percaya, kamu even lawan kan susu bakla, mau usian jom KHTC, latung jumor dan kesona. Kali kamu jalan bakla, nomor jalan usian lajit dari MDC baru lagi pun jom house. Baru lagi pun KMTC juga District Council lajit museum. Berkali decoration bagi KMTC lajit tu payah. Kemudian museum lajit di payah. Museum juga KMTC mentah ubelong. Udah museum lajit di payah. Onda lajit juga tersorgar. Nama onda nanti onda lah terkait lajit juga. Nama kakun dah idinus hak aparat hak idinus kalau apa lakukan museum hak menjadi District Council bagi kiam bawa juga ketua hak menunjuk langkah jelas. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya